kiritu qur'ana sunnatuge aliga hajja umrage alukan ada korane gota al masjidun nabawiyya ziyarat kurun mifatuge furatama babu hajjuge ta'rifa hukum adi hajju fardu kurawun hikme hajjuge ta'rifu bahawi gotun al hajjuge maanayki gastu kurun shar'i gotun al hajjuge maanayki khassawegenwa awagutegga khassawegenwa amalu take kuruma makka adi hajjuge mashaa'iruta mina muzdalifa arafat gastu ko gendiu hajjuge hukum hajju wajibu wumuge sharututa furihamawe ekama magu fahiwumaeku umurun effaharu hajjuge alukan ada kurumi fardu wegen wa kame kuladana wegen wa halu hajjuge alukan fasko finama emiheku faafa veriwane hajju fardu wegen wa kamuge dalilu kiriti qur'ana kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun adi dannabe kalunge ijma'un hajju fardu wegen wa kan thabitwe kiriti qur'anu ge dalilu man Allahu wahi kurawafabe walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila manai ekama mageffeni kuladana vejjemiha egefula gastuko gendiumi ebahi hajju maki Allah hattaka mistekunge maccanwai wajibike kiriti rasulage sunnatuge dalilu Abu Huraira radhiyallahu anhu ge kibang Imam Muslim riwa kurawafabe ikalege faanu vidalwi خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه معني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن بيكلن خطبة دبيه إكليك فانو حديث كربي ميستكنه hama kashawarun tiyabamihun gamaccan Allah subhanahu wa ta'ala hajju fardu korawafiye fahe tiyabamihun hajju ashe fahe hindu bekalaku denneviye Allahu ge rasulaye komme aharaku toye fahe ebekalaku tim faharan eswalu takuraru kurevi irwes iture ekalege faanu basfule vidalunuwe hanuhunneviye den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye timan kalege faanu aayke hadith kurabinama ekam wajib wajjaihe adi ei komme aharaku hajjumi jebami hunna kuladana kamikamuga nuihe efahu hadith kurabi ekamege macca timan kalege faanu bas fule vidal nuwe du kollevi kamege macca jebami hun timan kalege faanu du kollahu shime fahe hamaka shabarun jebami hunge kuriga ulunu mihun halaku ediyai ebamihunge suwaluta ginawumunna ebamihunge nabibe kalunna debaswumuge sababunne faheti man kalege faanu tiyebamihunna kamakan amuru korawafinama tiyebamihunna kuladana wi min warakun ekame kura hoshikame faheti man kalege faanu tiyebamihunna kamen nahi korawafinama faheti ebamihun ekamaka duruheliwashe ekama kuladana wegen wa miha gamacca umurun effaharu hajjuge alukan wajibu wegen wa kama islami ummen ijma' wefabe hajju fardu kurewumuge hikme man Allah subhanahu wa ta'ala emmeha khalqutakum ufaddawa emmeha rasulun fanuwa emmeha fattabawalawa emmeha shari'at tabawalevi hikmateki ekalange ekkawantako hama ekani ekalange yang alukan khalisko shirkuge emmeha kamakun durheliwu hajjuge alukamugawes mikam wani engi faaluwegin fahe alutakunge maccan hajju faradu kurawumuge maksada kiwes Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurun adi ekalange yang alukan khalis kurun hustahiruwanta Allah subhanahu wa ta'ala ya shariku kurumun durheliwun fahe hajjuge shi'araki labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ميه مانයි haddawa bodukurabbi iraskalako miyala ibaraskalangeyan ijabademe ijabayakafahu ijabayke ibaraskalangeyan evves bæveriyekunuwe miyala ibaraskalangeyan ijabademe hamakashawarun horiha hamdaka emmeha ni'mate adi horiha verikame milkuwe bodigen wani hama ekani ibaraskalangeya ibaraskalangeya evves bæveriyekunuwe fahe emmeha insinna jinninna wajibuegam wani horiha alukamen hama ekani ekalangeyan khalisko shirkun duruegatume evves alukamen Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ehin farataka koffinama fahe hama kashawarun emihaku Allah subhanahu wa ta'ala ya ehin farate bæveri koffi ekalange wahi kurawa fawe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun manai timaraskalange yang alukan kurma menui timaraskalange jinni na insin nahaddawame adi ekalange wahi kurawa fawe inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima manai hamakashawarun allahu ekalange ya shariku kurumuge faafai nufussawanete enum faafatan ekalange irada korawami heka fussawate adi allaha shariku kuramiha dannashe fahi emiha boduwegen wa faafayakan aragen fikan kashaware adiwes ekalange wahi korawa fawe وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ماني أدي المسيح عيسى جفانو vidalwi إسرائيل قدرينه أهورنجي بيري رسكالانجي أدي تيبامي هنجي بس بيري رسكالانجي كمغاوا الله تيبامي هن ألوكن كراشي hama kashawarun Allah shariku kuramiha dannashe fahe hama kashawarun Allah emiha gemacca suwaruge haram korevie adi emihaku ulene tanaki narakai adi aniyaverinna ebahi shariku kulamihunna nasru dene evves bayaku nuwe alukamaki man Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga lobi wodigenwa adi ekalange russawa wodigenwa komme kamaka kiya ekui name ei bahig kamuga adi amalek kamuga weenama wesme adi ekantattakuge tereng faalwegen wiha kamaka wanghana wegen wiha kame wesme misalaka namada zakata rodaya hajja dua kuruma biruetibuma gellume adi faada edevene kama birugatuma ummidu kuruma tawbawuma wakilu kuruma rizqa ahiya madadan edun fada minum wes alukamuge emmeha kankan